Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudahwema kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku murango ho kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo rya Kane ukwezi kwa Kigarama 2025 aho tugiye kurebera hamwe situation ikomeye iri kugaragara mu bice bya Kamanyora. Drone ziri kuvuza ubuhuha. Ni drone barashwe. Drone ngiyo. Uyu ni umunyamakuru wacu Mutino Jean Paul uri kuritera aho aza kutubwira uko bihagaze aho rero urugamba rukomeje abaturage bakwimishwaro ibintu ntibyoroshye turabyumva rero mu buryo burambuye mu mwanya. Ngiyo drone kabisa mu misozi ubona ko drone irarashe. Ibi rero ni ibiri kuba kandi nibikomeje kugenda bigaragara mu gihe abaturage benshi kuri ubu ngubu ntabwo ari ibanga cyangwa se ibihuhabo bakomeje kugenda bahunga ndetse bakomeje kugenda batanga ubuhamya bw'ibikomeje kugenda biba ndetse n'uko ibintu bihagaze. Aho rero benshi bagaragaza uburyo ki imirwano yamaze kuba yatuma bacanganyukirwa. Uyu muturage arabisobanura muri ubu buryo. buri kanya kandi bisasu bikomeye byanaturuka i Burundi biza bitusanganira aho turi. Uyu rero ni umuturage turaza kumwumva mu buryo bwiramvuye aho rero agaragaza ibiri kugenda biba hagati aho rero benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kugenda biba baratangaza ko nubwo habura akanya gato ngo Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinywe amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ibijyanye n'ibibera ku mirongo y'imbere y'urugamba byo bikomeje kugenda bikomera bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye nkuko rero abari muri ibi bice bakomeje kugenda babigaragaza bakavuga uburyo ki umutekano uri buze guhungabana cyane bashingiye ku mubare munini w'abasirikare bakomeje kugenda bazamurwa mu bice bitandukanye boherezwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Rero bakomeje kugenda bagaba ibitero ndetse banatuma ibintu birushaho kugenda biba bibi cyane. Undi munyamakuru nawe rero araza kutubwira indi situation ihari atubwire ibiri kugenda biba ndetse anaduhishurire ibanga rikomeye buri ruhande ruri gukoresha ibiri kugenda bituma urugamba rukomeza kugenda ruba imberenge ndetse rugakomeza kugenda ruteza abaturage benshi ibyago bikomeye. Aho rero umunyamakuru atubwira uko situation ihagaze. Ariko byaje kujya bigenda biba ngombwa ahubwo bo bakariga mu baturage bakarasa mu baturage byinshi byarangiritse abantu barapfuye mu by'ukuri bikaba ari ibintu bibabaje kugeza magingo yangaya. Hari amakuru avuga ko ho Katanga cyangwa intara ya ho Katanga yahoze zihuriye hamwe ari kurabizi Katanga ya mbere cyangwa Shaba yari ubu ngubu yamaze kugabwamo inshuro enye. Baravuga ko akagace rero kaho Katanga ngo byanga bikunze kuko bigiye kugenda gafite n'intara ya nabyo turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye byose n'ibirabana n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru turaza no kubabwira n'ibi ngibi. Urwo ni urusaku rw'amasasu ntabwo ari ibyuma bahirika. Ibyo rero ni biri kubera Kaziba ni page ikomeye rero banywanyi tugiye kuramvurira hamwe tukaraba ibiri kugenda biba akantu ku kandi nta na kimwe dusimbutse tukabaha ishusho y'ibiri kugenda biba ndetse tukanababwira mu buryo buramvuye uburyo ki abaturage bamerewe ndetse n'agahinda bafite. Reka rero mbere na mbere tubanze duhe umwanya Jean Paul Mutino babanza tubwire situation by'umwihariko y'izi drone. Ngaho barohereza akazi babavuye i Burundi kuko urabona ko
aha rero aravuga ko bari kurasa muri Kaziba bikavugwa ko rero abarasa bashinzwe ibirindiro i Burundi nkuko rero Jean Paul akomeza bisobanura. Rivuye Burundi oya nukuvuga ngo rivuye gutya rije gutya rivuye ngomo. Aha rero Jean Paul ari ku mirongo y'imbere y'urugamba, urumva abaturage bari kumusobanurira aho rivuye. Ngomo rivuye ngoma none se reka turebe Patri aha hahiye aho umwo turi kuzamuka niwe riturutse oya ntabwo ari ruvungi kuko reba hano rero aravuga uko bigenze aho abaturage bakomeje kugenda babona ibiri kugenda biba, umwotsi uzuye mu kirere. Ni igisasu kigiye cyane kigabo. Hano rero biragaragara ko imibare myinshi y'abasirikare ikomeje kugenda isa. Bombe ziravuza ubuhuha M23 yamaze kubazenguruka muri axe ya Kiriba. Urugamba urabona ko ruri inyuma ya Ruvungi kure kabisa ukurikije aho bombe zivugira, ariko bombe n'ubundi ucyo bita umusada uracyaturuka hano mu misozi miremire icyo bita ngo niho plateau. Nkuko rero bigaragara kano gace kaho plateau Ruzizi abahazi ni hafi neza y'u Burundi, u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatuye hariya mu kibaya cya Bugarama barahazi cyane, ndetse n'iyo umanutse uva Zanzahaha umanuka mu Bugarama uri kureba hakurya imisozi miremire yo mu Kamanyora. Kuri ubu ngubu rero iyi misozi ni ikomeje kugenda iraswa amasasu menshi, ndetse hepfo mu kibaya naho urugamba ntirworoshye nkuko Jean Paul akomeza kugenda bitubwira. Musada uracyaturuka hano mu misozi miremire icyo bita ngo niho plateau. Akaba rero ari ibiri kugenda biba nkuko biri kugenda bigaragara. Mu yandi makuru rero ahari banywanyi tutabura kubabwira nkuko rero umutino bagiye gukomeza kugenda bitubwira. Amakuru aravuga ko kugeza ubu drone zibasiye cyane bino bice. Ni igisasu kigiye cyane kigabo. Muzano tuganira ariko ntimukandagire imyaka. N'abaturage hano bagero no kutwibwirira ibiri kuri tere byanyabyo bakagaragaza ukuri kubiri kuba ndetse n'ibiri kugenda bikorwa byose. Hagarara hano musore uri umuhinzi uze uhagarare hano ntukandagire imyaka nawe gume hano uze hagarara hangaha uzumvira ukuntu nawe wumvishe ikintu giturutse cy'ibitoki. Hano rero ni umusaza uri gusobanura situation ihari. Rero kuri ubu ngubu igisoda cyo Burundi kirakurase M23 gihagaze ku butaka bw'u Burundi kikabarasa mu birindiro byabo. Reka twumve umuzehe atubwire byinshi. Giturutse hano Kamanyura, giturutse Kamanyura hano ku mwanda wa Ngomu. Muze nawe ngwino hano. Mwanda wa Ngomu cyo bukaze niyo giturikira ari. Kimanuka tupfe ire mu Ruvunge. Kiri kumanuka kijya Ruvunge. Ruvunge kuri Kongo nyine. Ruvuga ni Kongo. Biri kutunuka hariya mu mwanda wa Ngomu uje ko rero abatahazi bino bice byegeranye neza no mu Bugarama, bari mu kibaya cyo mu Bugarama baba bari kureba hakurya mu kibaya cya plateau de Ruzizi baba bakireba neza, ndetse n'abari hakurya i Burundi mu Rugombo baba bari kugenda bareba ibi bice, bakaba rero bari gusobanura situation ihari. Cyerekeza muri Vunge ucyumvishe nyine warugeze he cyumva ndumvishe ndi kumanuka njya ku Rubyiro kumeze Rubyiro ku Rubyiro ubu njya kumanuka njya ku Rubyiro ngeze ku musozi wa Gombaniro ndumva tuturikiye mu Kamanyura. Uyu rero ni umuturage umwe uvuga uko bimeze. Hagati aho rero ni munyemere noneho turebe abaturage b'Abanyekongo bari guhunga icyo bari gutangaza. Hari uvuga situation hari ugaragaza neza ibiri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa. Akaba ari umudamu ugaragaza
uburyo ki ibintu bihagaze ndetse nuko urugamba rukomeje kugenda rubagiraho ingaruka. ariko arindi muri Kongo ngiye mu murima gukora noneho ibisasu bikajya birira buri kanya hano rero kurira avuga ni uguturika, avuga ko rero hari byo byababujije amahwemo. byanaturukaga i Burundi biza bidusanganira aho turi. Uyu ni umuturage rero wivugira uburyo ki ibisasu biri guturuka i Burundi bikaraswa mu bice byo muri Kamanyora. aho turi ariko bashakaga ngo barase nduze intwaro yari iri hariya. Hano rero iyi ntwaro ari kuvuga ni y'umusada ya M23, bivugwa ko abarundi babona ko ibabangamiye, bashakaga rero iyatera ari kuyirasa kugira ngo babone uko bakomeza kugenda bigarurira cyangwa se bisubiza ibice nk'uko rero babiteguye. bayitwike ariko kubera Imana ntayo bayitwike. ko bibonye se hari abantu bakomeretse abantu none ngabo ariko ejo niho bari bakomeretse. Uyu muturage rero arisobanura neza akavuga uti none nta bakomeretse, mu by'ukuri ashobora no kuvuga ibingibi bitewe nuko hari amakuru adafite, kuko niba wumva ko nawe yahunze yaragiye guhinga, ntabwo yakoze ubugenzuzi bwimbitse kugira ngo amenye uko byagenze. uko byageze ubwo bateye igisasu kigwa ku nzu inzira irasenyuka. Yego, uyu muturage rero aravuga kuri situwasiyo ijyanye n'uburyo ki hari ibikorwa remezo yaba iby'abaturage ndetse n'ibikorwa rusange byagiye bisenyuka, aho ari gusobanura situwasiyo y'uburyo inzu zasenyutse. Reka twumwumve. ongera batera ikindi kikomeretsa abana babiri n'umubyeyi n'abadamu bari batwite bose bajya mu ihungabana y'ibyo bintu. Hano rero ibi byo gukomereka by'abaturage dusubiye inyuma gato, Laurence Kanyuka umuvugizi wa M23 ndetse na Alliance Fleuve Congo nawe yabigarutseho, avuga ko ibisasu biri kuraswa na coalition biri gutuma hari abaturage bakomereka, biri gutuma hari ibintu bitagenda neza muri societe civile. ariko ibyo byagize byasenyiza n'abo bana baturutse ngo byaturutse ntacyo mubyizi umubyizi nyine ntabwo twawucyuye gusa bari kugira imbaraga zo gukora kanya. Hano rero uyu mubyeyi aragaragaza ndetse akavuga uburyo ki nta musaruro bari kubona muri ibi bihe. Ngira ngo namwe mu badukurikiye murabyumva, mu gihe ari kuba imirwano biba bigoye ko umuturage yagira ikintu akora cyamuha umusaruro. Hari mayobera pe nta muntu wakoze kuko izo ngufu yari kuvayo gukora. Uyu ni umuturage rero uvuga ibiri kuba. Reka n'ubundi twongere twumve Mutino bakomeza kugenda aganira n'abaturage uko bamugaragariza situwasiyo y'ibihari. u Rwanda na Kongo n'ibintu biri noneho situwasiyo abantu babwire guhera ejo kugeza uyu munsi ubu twavuga ko ibintu bimeze bite icyo noneho ngicyo byareye kuva mbere bimaze iminsi byareye kuva icyo bigana nimugoroba bikaceceka bwacana igitsina kuko mu gitondo kiri kubyumva n'ubwo yatangiye, ariko ahangaha noneho kivugiye ahangaha ni hehe? ni hari umwotsi, hari umwotsi nihe uriya musozi nangicyo mu rubarika uko mukamera hano rugurira misozi niyo kivugiye mu rubarika muri Kongo. Hano rero nk'uko bigaragara uyu musaza arabivuga akavuga ngo mu rubarika ni muri Kongo. Koko nibyo, kuko kugeza ubu ngubu amwe mu makuru dufite nuko kuri ubu ngubu ibice byinshi cyane cyane ibyegereye Kamanyora ndetse bikomeje kugenda ari byo byibasirwa cyane, aho rero bihamywa n'abari kuruhwa, abari Rukana, abari Bugarama ndetse na Nzaha bakomeje kugenda bumva urusaku rw'ibiturika, bakomeje kugenda bumva ibintu bitameze neza. Mu yandi makuru rero ahari nuko kuri ubu ngubu ahitwa Kirungutwe, ahitwa Tubimbi, ahitwa Mushege, ahitwa Kashongerwe, abaturage bose bakomeje kugenda bava mu byabo. Akaba rero ari remplacer massive yazindutse igaragara
kuva mu gitondo cya kare. Hari andi rero makuru dufite hano y'ingenzi tutabura kubabwira, navuga ko ari raporo y'ibikomeje kugenda biba bijyanye n'ibikomeje kugenda bibera muri Sud Kivu. Aho rero amakuru ndetse na raporo dufite biragaragaza ko ku munsi w'ejo hari ku itariki ya 3 ndetse no kuva ku wa 2 ku itariki ya 2 ibikorwa bya gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyepfo byongeye gufata indi ntera ndetse bitera ubwoba ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho rero ziri kugerageza gusubiza inyuma ibitero by'inyeshyamba za FC zibasunika zibajyana mu gace ka Katogota, Kiziba Centre muri Warungu ndetse no kuri Poezero muri Fizi. Aha rero biravugwa ko abasirikare benshi ba Fardc bakomeje kugenda bahagirira ibyago, n'uyu musaza nawe arabisobanura. muri Kongo umwotsi dore mbuye aho kiguye ku musozi dore ngicyo umva n'ikindi ku musozi ndaje kujya mu Mutaba aho Mutaba ni mukamanyuro byaramaze cyo tugiye ku musozi aho gitero barika none se muzebe. Rero nk'uko biri kugenda bigaragara, abaturage bari gusabwa ko nabo nubwo bari kugerageza kuza hano biraba ngombwa ko bagomba gutuza bakaguma mu ngo zabo kuko bishobora kuza guteza ibyago nk'uko rero bigaragara. Hano gutya agara okay none ukurikije mwebwe abaturage umutima wanyu umeze ute? Tani abaturage bari mu kibangirani umutima ndavuye mu gitereko kuko cyo dukanga tuvuga ati Mana y'u Rwanda kiriya kintu kigumiriya ngikizaze mu Rwanda kuko wacu mu Kibangira rero ni umusozi uri hejuru y'ikibaya cya Bugarama, uri hano mu Kibangira bareba neza ikamanyora, abareba neza i Burundi mu Rugombo, ndetse iyi ni nayo nzira ushobora kunyura mujya aho biti bwegeye. Uyu musaza arakomeza asobanura situation. ubu tufite ubwoba ariko tugasabye Mana y'u Rwanda igume iyo Kongo. Kugeza ubu rero twababwira ko ikoranabuhanga ry'u Rwanda ricunze umutekano, nta gisasu kiragwa ku butaka bw'u Rwanda, nta muturage w'u Rwanda urahungabana nk'uko uyu musaza bisobanura. Ase kuri bande barwana wewe ngiye ubyumvishe wenda uganira n'abandi basaza bagenzi bawe wumva ko ari bande barwana nuko byumva ariko kimbagere yego nikuza yuko ari za Burundi zininiya ubwo nukuvuga ngo n'abarundi ndabaza Yego uyu musaza rero arabisobanuye neza, agaragaza situation ihari. N'ubundi rero dukomeje n'aya makuru, reka tubabwire ko nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'ingabo muri Zokora ya 2 Lieutenant Mbuyika Lonjirigani, yavuze ko Frdc iri gukoresha uburyo bw'imyiteguro irambuye, imiterere y'ahantu ndetse n'ubutwererane n'abaturage b'abazarendo mu guhangana no guhagarika ibitero za M23. Muri iki gitondo rero aha biravugwa ko ku isaha saa 4 za mu gitondo urusaku rw'amasasu rwari ruri kumvikana mu bice bitandukanye byegereye umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikamanyora. Aho rero Mbuyika Lonje yagize ati birarushaho gukara, turi kugerageza gusubiza inyuma umwanzi. Yagize ati ingabo zacu ziri ku rugamba ku mirongo myinshi muri bihe bitoroshye, turi kugerageza gukubita inshuro umwanzi, turi kumukurikirana ndetse turi kugerageza gusubiza mu maboko ibice mu maboko ya leta. Nkuko rero umuvugizi w'ingabo bivuga, muri ivyo bikorwa harimo uburinzi bw'igihugu, aho bavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibi bize kuba bizagenda neza. Uyu Lieutenant Mbuyika Lonjirigani yashimye byimazeyo uruhare rw'abazarendo ndetse n'abafatanyabikorwa b'ingabo za leta bakomeje gutanga umusanzu wabo mu rwego rwo kurinda igihugu ndetse n'abaturage. Yavuze ko imikoranire hagati ya Fardc na wazarendo igaragaza ubushake bwo kurangiza ibibazo by'umutekano muke bimaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo rero bivugwa ko bigomba kuba bizagerwaho, ariko abaturage bose ko babibona. kuva na kera hose
ngaho Rwanda rundi bigeze batsinda u Rwanda mama urakoze ako nanjye iki kintu kinteye ubwoba abahashirira benshi cyane ariko ikigaragara cy'ubu nkurikije naho urwamo rw'imbunda zikuvugira ntoya zamaze gufata ikirere cyo hakurya kure bishoboka yuko nabo M23 ishobora kuba yagiye kubazenguruka izi mbunda rero ko tuzumvishe ziravugira iriya yo inyuma ziravugira inyuma cyane kuko ngiye ikirere kiriya ntabwo nkizi neza ariko ziri kure cyane ziri kure cyane biteganye naho rero banywanyi bacu mu yandi makuru mugomba kumenya ko kugeza ubu hari drone zamaze gufata ikirere nkuko rero mutino babitubwira oya ukuvuga ngo rivuye gutya rije gutya kuko urabona ko isasu rivuye Burundi ni drone barashwe drone ngiyo drone kabisa mu misozi ubona ko drone irarashe drone zongeye kugaruka muri ibi bice ni mugere no ku munsi w'ejo ibintu ntabwo byari byoroshye rwari urugamba rukomeye akirada uyu wa karwara kandi ngo hano bitewe ko uyu mujyi nose nawe yarusigaye muri Sud Kivu ukomeye bashize imbaraga ariko nanone hakazamo ikibazo cyo kuba abasirikare b'u Burundi barwanyije M23 uko byagenda kose nayo biyumvamo ko M23 mu gihe yafatanga Uvira yabaviramo iki yego hano rero Mayisha ndetse na Jean Paul barasesengura ku bijyanye n'impamvu Burundi bukomeje kugenda burwana. Burundi kuri ubu buri kurwana inkundura bituruka ku kuba kugeza amagingo ajya mu gihe ibice byinshi byo muri Sud Kivu byafatwa byashyira ikibazo gikomeye ku Burundi kuko Uvira iherereye mu ntera itarenze ibirometero 30 ugera mu murwa mukuru Bujumbura. Ibiro bikaba bishobora gutuma baba batizeye umutekano wabo mu gihe abagenzurwa na M23 ibiri gutuma kuri ubu bakora ibishoboka byose kugira ngo bacunge biriya bice, bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bagumane ubugenzuzi, hatagira uza kuba yabinjirira, hatagira uza kuba yabahungabanya nkuko biri kugenda bigaragara. Hagati aho rero mu yandi makuru mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bura akanya gato gusa ngo Perezida Evariste Ndayishimiye, Perezida Kisekedi ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame basinya amasezerano. Kugeza ubu rero Ndayishimiye ndetse na Kisekedi baganiriye bagira ibyo bavugana. Ni mu gihe kandi Tina Salama nawe yagize ibyo atangaza kuri aya masezerano, nabyo turaza kubibabwira, tubabwire byinshi biri kuri izi ngingo biri kugenda birwanirwa ndetse n'ibiri kugenda bivugwa. Reka tubanze ariko tubareke n'ubundi mwumve undi munyamakuru nawe atubwira indi situation ihari bijyanye n'ibikomeje kugenda bibera mu bindi bice aho rero umutekano uri guhungabana. Byose rero nibijyanye n'umutekano ukomeje kugenda uhungabana mu buryo rero benshi bemeza ko hakenewe ibijyanye uko ari umusiga ufite ipeti rya koroneri wa FDLR waje ndetse ngo kwicwa iri joro. Abakozi bakina n'ababwiye hari operation zazindi za babandi bajya bakora ndetse ziba zitanazwi bakazikora ndetse zikagira n'umusaruro mu kanya gatoya. Muraza kumva ripoti, ariko ngewe icyo navugaga ni umusirikare wo mu FDLR ufite ipeti rya koroneri waje gupfa. Ese ukoroneri wa FDLR wari uyoboye ibitero muri biriya bice, ese yaba yapfuye wenyine, yaba yarashwe wenyine, byagenze bite, byabereye hehe? Uraza kuba ubimenya neza cyane. Imboni yanjye yabashije kumbwira ati nta makuru kugeza amagingo atugitohoza ati kandi n'umurambo we ushobora. Reka rero noneho duhite tujya kuri page ikomeye tubabwira ibya Kisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye. Aho rero amakuru dufite aravuga ndetse aragaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na mugenzi we Felix Antoine Kisekedi Chirombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiranye ibiganiro byabereye mu muhezo. Ni ibiganiro aba bagabo bombi bagiranye bari i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
aho bitabiriye umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho rero presidence y'u Burundi Intare Rushatsi House binyuje ku rubuga rwa X yemeje ko Kisekedi na Ndayishimiye baganiriye gusa ntibigeze bavuga ibyo baganiriyeho. Aba bagabo rero bombi bagiranye ibiganiro mu muhezo mu gihe ingabo zabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'izo Burundi zikomeje imirwano ikomeye. Kugeza ubu rero andi makuru ari guturuka ku mupaka nuko rero u Rwanda rumaze kwakira impunzi zirenga 200 ziri guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeje n'aya makuru n'ubundi turi ku ngingo zirebana n'ibiri kubera Washington DC. Turabwira ko Vice President wa Uganda Jessica Alupo yamaze kugera Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hari bubera umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro, aho ahagarariye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Na amasezerano rero ari businywe hagati ya President Paul Kagame ndetse na Kisekedi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 mu muhango uri buyoborwe na President Donald Trump. Alupo wageze Washington mu masaha make yatambutse yitabiriye ruriya muhango mu kimbo cya President Kaguta Museveni. Uyu muyobozi ariyongera kuba arimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Joe Lorenzo wa Angola ndetse na Gabe wa Togo nabo bamaze kugera Washington DC. Ariko kugeza ubu rero hari andi makuru mashya tubonye agaragaza ibyo Kongo iri gutangaza, aho rero amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo Tina Salama yagize icyo avuga. Uyu ngira ngo muramuzi, niwe muvugizi w'ibiro bya Kisekedi. Yashyize rero amakuru akomeye hanze, aravuga ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo President Kisekedi na Paul Kagame bari businye kuri iyi tariki, agira ati ntabwo ari ukugurisha amabuye y'agaciro Abanyamerika. Ibi byashimangiwe n'umuvugizi wa Perezida wa Kongo Tina Salama ubwo yaganiraga n'abanyamakuru Washington ari kumwe n'umuvugizi wa guverinoma Bwana Patrick Muyaya. Ubusugire ku mutungo buzakomeza kubuga Kongo. Tina Salama yakomeje agira ati aya si amahoro nk'ingurane y'amabuye y'agaciro nk'uko byavuzwe, ahubwo ni ugutekanisha umutungo w'amabuye y'agaciro kugira ngo tubuze intambara iterwa ko yakomeza kugenda ikomera. Yakomeje agira ati ntabwo ari uburyo bwo kwiyoberanya, ubu ni uburyo buhuriweho buringaniye kandi bwashyizweho mu buryo bwemewe n'amategeko. Umuvugizi wa Kisekedi arakomeza avuga ko aya masezerano adasobanura kugabana uturere cyangwa se parike z'igihugu. Urugero ibirunga bizakomeza kuba rwose ibya Kongo nta mananiza. Akaba rero ari ibyo yatangaje nyuma y'uko hari ibinyamakuru bimwe na bimwe byari bimaze iminsi bivuga cyangwa se bitangaza amakuru avuga ko aya masezerano agamije kugurisha Kongo, agamije gutanga ingurane y'amabuye y'agaciro kugira ngo igihugu kibone umutekano. Tugenda rero tugana ku musozo, reka tubabwire ko President Paul Kagame yaraye yakiriye ku meza abashinga amategeko 6 bo mu nteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika banagirana ibiganiro. Abo umukuru w'igihugu yaganiriye nabo barimo Senateri Mike Lonzi, Rep Brian Mast, Senateri Kevin Kramer, Senateri Peter Ricketts ndetse na Depite Ronnie Jackson ndetse na Major General Trent Kelly. Presidence y'u Rwanda rero binyujije ku rubuga rwa X yatangaje ko ibiganiro bya President Paul Kagame n'abari abashinga amategeko byibanze ku gukomeza gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu bikorwa by'ingenzi bigamije guteza imbere ituze n'iterambere rirambye nk'uko rero babitangaje ndetse barabigaragaza. President Paul Kagame kandi yanahuye na Senateri Lindsey Graham baganira uburyo bashimangira imikoranire hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego z'ingenzi zitandukanye zirimo ubukangurambaga ibijyanye no kubungabunga umutekano n'ubufatanye mu by'ubukungu. Aho President Paul Kagame ari Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye umuhango wo gukomeza amasezerano y'amahoro agomba gusinywa
uyu munsi kuri ubu rero biravuga ko na Kisekedi Chirombo nawe akomeje kugenda ahura n'abandi bayobozi batandukanye kugira ngo baganire ku ngingo zitandukanye zirebana n'umutekano ndetse no kugira ngo bamufashe kuba yagarura ibintu ku murongo muri iki gihugu nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane banywanyi mudateba kubana natwe, ngaha tubashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere fyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.